Talaflava malo le ngā rurua usi mai e whaafonga I Tala Fou mai le radio Samoa. O le Sui President o Amerika J.D. Vance leo wa fuafua e taita ia le vaenga lona lua o tala noanga I le bao Amerika ma Iran pe a whai e tau nuu le fuafuanga au le mai alo ia le teimi e rua vai aso leo lo tau fiai whitawinga mo le teminei I Society tonu. Sa whairoa e Trump e ono toi wha solo tala noanga mo le isi rua aso I Pakistan, ma lo tau whai mana na oi tu e rua e tau fia mo le teminei le uranium I te tonu o Iran, ai le o maua se marienga I te teminei. O lo mana o fo I Amerika ina ia whaleanga ina no fuanga tau niukiria a Iran, ma ia toi tatala I se temi wawele Strait of Hormuz. O tala noanga Israelu ma le panona wa maea, ma wa maadiri o le ato e whaia nisi tala noanga, I se no fuanga ma se temi e tala whiangai. Mo whairua e Amerika e leo maria ane lava Israelu ina ia tau fia whitawinga I reitu I saute o le panona. O le teminei whai mai le CNN o lo ngāna rua Iran I le ave sea mai o leo tauta o lo poloka I le vaenga e ulu whale ai le vaenga o lo iaia na underground missiles. Whairua fo isa yeise wa a lau suau na anga I ese mai se wafu I Iran ma pasi ane ai I le Strait of Hormuz I le so e ui o lo whaia pea le poloka a Amerika. O le tupa pertani o sa lesa, le asau noa I se whono tanga whai whaatasi ma le presidente o Amerika I le whaai ungo le masina nei, pe ona whorasia mai e le Buckingham Palace I le so ilana ripoti. Mai le vāle sa rusu fito a perilanga I le aso tolu se fulu, o le ahasi ai e sa lesa ma Camilla, Washington, Virginia, whapefoi ma New Yorka, mai tele foi sa ninga mo fufua e awa iai, e whamana tuai le ruasa lau lima se fulu tausanga o le tuto o tasi o Amerika. Sa pesitingi a lava le tō tele o tangata I Pertania pe o tala whengai, le teimi o le whainga malanga a sa lesa I Amerika. A tau nuu la I le malo tele o le amoi whawhewhero ia e Trump malona whaletua o Melania, ma whai ai se sauninga e whawhewhero ia alo iai la ua. E iei le whonutanga e whai ana o Trump ma sa lesa, ma le a whai a foi ma se saunuanga le tupo Pertania I le Congressia le malo tele. O Bermuda, se territorio Pertania I le tui mātua le vasa atalani, o le a asia fo I le whainga malanga, pe a mai atu le asia singa I Virginia. I saina, wa tautino hui ka yan, o le sa whatuina le kompania le Evergrande, I ona mō lianga e au fiai ma le maua o a seta, ma whainga tau whaasese, e pe ona whaamaunia mai se pepa mai le whaamsinonga. Vai mai le BBC na vai ele sala mol tangata le au whanga solo fam sinonga le basanei I le aio shen ni saina. O whai roa fam sinonga a whai roa whai unga le mataupule nei se teimi a le company le nei le Evergrande o wha le tonu mai ia whianga I investors me se whale tupe whalo tui whale. O le company whatau whale au pito te le sa ia saina pe taina whale tonu le rua wherua tasi o no ai Tala Fou mai se o le whao ngaina o le whaitau miliona o tupe mo isi polo ke ti fou wa le uma o na whau whale. O whaapopo atu le company le Virgin Australia I le Qantas maisi I le whaititia leo whai o whai ngā malanga ma le siitia o le tau o Pasese o na o haafianga lava o le siitia pea o le tau o le suau ma le penisini. O nisi o ripoti ua maua ua ta wai o le pidi o le company vaalele e tutongi mo le suau e le bao le tolu se fulu le whasa fulu miliona. Lea lau whai roa le a whaititia ia na whai ngā malanga se ia o le aso tolu se fulu uni. O whaero fo I le pūlenga o le Qantas o lo ngāri rue whaatasi ma le mālo I le mataupule nei, whaatasi ai ma company suau. Taluna a mata le tau ai Iran ia Februari tausanga nei, o toi titi whaaluaina le tau o le suau, ma o mai tauina fo I le CC ai pe runga o le tau o Pasese o whainga malanga. I le atu Salomona wa whaatanuina le whaamasinonga mawalunga, a le atunu ule ri pālemia o Jeremiah Manele, ia wala au le pālemene I te tonu aso e tolu, ina ia whafonga ina ile mau o le le whaatuatua ina whaasanga I lana whainga malo. O Sir Albert Palmer na whaia le polo inga le mai o le ilo ironga na whaia, ma fua I se tangi sa whaia e se vaenga wha whai o so o whaatasi, wa au fia inisi o whai pule sa iei le vaenga Manele. Whai lo foi lai le polo inga le pe na ripotia le veida New Zealand, a whai ai le usta ia le pālemia le polo inga I te tonu le tolu aso, o na wala au lua lea ele ko vanasiri le pālemene, ma fufonga ina I le fufonga whetalai le mau I le maota, o lo whaataria nei se taria le pālemia I le polo inga. O tala ia le veida Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso lulu,
Toi whenua I fo ia tai au I seisi wha poponga manuia le nei aso wha soi fo ia.